Ngumbau Situ. Huyu kwa cha kwa musiaisi hakarani wende na usoma kindu ndini wa kilungu cha muthenani wa mundi ni kilungu cha mwiso ndini wa ukumbao wake Bishop Kwake ikwate karani wa vikia na kuvingwa kiliko na medho maku na vikia na kumanakana Ngumbau kwa wosi akawana muthena umwe na indi ni kwatia ni chalo chake ni cha vikia na kutedia we musiaisi tivikia kumana yolo wa ikanisa itona kwa ikanisa na maundu ma mitandao ya mikumukanidie kanisa yale kumungamilava ni kwithi wa dunia ni vidukie na wethi ya kila mundu wonde endini wa mitandao ya mikumukanidie na ni musaisi na udhocha tuendeye na kilungu kito and Bishop maundu wonde maitu ikie ni simone ona ukethia saingi mundu ande na silingi mbausi ya ibasukuma nigo iba na mpesa kana pay bill koni si utona kwa seta yulua ikanisa na mitandao ya mikumukanidie ni technology technology Bibiliani nono Danieli no waandikie kana ibindane ya mwiso uketha na maendeleo manene muno yulu womanyi na Danieli ngaine wa mosie ndae kala thayo kuona maundu ala tukuona umuthi kou kanisa ndwailoti wetina kanisa ni waile usoma na kukilia uthukumi wayo ukethia ni watumia mitandao kubikia kunyaija ulaubo kwa mfano umbano umwi pastor atona kutaba ni bandu bamwe lakini yu pastor aitumia mitandao nuwapikia dunia yonde kwebinda yemwe ambao katika real time baitomeka kwetha baya na kwetha baya so it is to the benefit of the church kwetha twina departments ya teknolojia na kuwete maunduni asukwoseo wa kunyaija ula ubo actually kila kanisa wale na media department yayo nese kanisa ni kia nundu wa kuona taundu wena mbesa mbingi wa utumi mbesa mbingi wangala masie yolo lakini ethe wa kweli nituenda ubikia ule mwengu wo munde nongi na tuende technology kwa mfano episode tena tuunena ona mundu akamiona ndini wa simu wake ni wathimo yani wake nyumbani kwake versus nonginya niende nyumba ngetize kwa TV yakwa kwa une binga ya technology na kanisa ni yailete kwiana katika ngaliko isu ngai akaete mbesa ila si kwendeka nundu ne wia wangai na ni tinene yolwa technology na kanisa ndini wa makanisa ma GCC tuisisia ela Mother Church la Bamburi Mombasa nibonekete kana mitandao ya mikumukanile kana technology amo minengete mwana wayo hundu bailete keu ni kumaanisha kana kanisa nikenda yanange muno nongina yithie ina mwana wa technology kana technology imutetheti ata ala mwambesie kanisa ya GCC kuyana nundu ne yanete nginande sianza ndu kuona ondo na weta kwetha we location ine emwe ni tofauti na kwetha we kila bandu kwa kwisila ndini wa mutandao kwa mutandao no contribute ya muno ndini wa growth ya kanisa nundu andu neme umanya bala mwi andu neme umanya mwi neme mubikia kwa njia ya ukuna simu une bailete na ivieta JCC the wito pasala ina walikile ndine wa television mwaka wa 1992 na ila tu alikile television ni KBC mwaka niusu kanisa ni weambie kuyana na kuyana muno kubikia umundi 2021 twina JCC TV ila ambayo unito bikia Kenya twendene wa DSTV neto bikia kila bandu mutandao usiwo bikia twina kuboya muno ngai atunenge kwetha na satellite zitu ukethia kuma Mbamburi nito ichandeto ikaenda Africa yonde ikaenda Ulaya yonde ikaenda America yonde nikenda tuyanisia landeto kana tukabikia nde yonde ainzi yatutonyo bikia nde yonde bate kwisila mutandaoni naende mbali na mutandao na mbali na kuituma nundu nisikana mundu enda kindu kisiono ngina ethime na yetuma ni chao kingi kitethetie ikanisa ya GCC nundu ti kuikathia lakini usianite na makanisa maingi ni ibandite muno
ni yina makanisa maingi ni yete ando ingio cha makilo wetie na ni kanisa yimbeange ni chao kimutete timbali na technology okwituma kwiyovo ni chao kingitona kwa sekretariat kanisa ya JCC ikiana muno na ukethia ngaiye baundeni wa kanisa twasie undu wambe kanisa wa JCC musingi wayo ni mboya nituvoya muno na nundu nitwamanyie maono manene ngayo tunengete pate kuvoya muno twitonya ko tweyumya kuvoya muno nituvoya muno kwacha morning glory saa 10 kwacha ubika saa 12:30 makanisa maitu onthe metha mena mboya chathe cha mboya kina pastor oni uvoye vyandu ukutabani obo na chosa ndembo na namba 2 kanisa wito ni uungamite yulu wa musingi wa ndeto tondo Yesu wa mutabania wa ndeto nitwithia wana utabania wa ndeto practically kila muthenya kuma wa kwambelelia nginya wa chuma ndeto kwacha ndeto saa monza ndeto wiyo yukethia nitwapikia andu aingi na undu wa katatu twi musingi munene muno wa kunyaicha ubo ukethia twinduani twi streetine twi kila bandu tuitapania nitumania cia chungaji maitokana luketele kutapania wa chuma indi wa chuma andu monthe mombana no thaithi ndukuma Monday etha nduani pikia andu misieni kwou ni musingi utunengete kuona kuongelekela kwandu na pia mwanya wa kuvungwa makanisa ndini wa tauni na tauni ni kila bandu twibingwete nundu wangi wa kwenda nundu uwoni ubwana Yesu aisye nonginya ubo utapani kila bandu kila musi kila tauni kila capital city ina toyose teta burden zitu kubikia kila bandu na ubo uno wow naende ni muveano ndo amondo ala mwende na kwika na kwendea na kuthuthia andu malike kanisani na kwikala nthini wa miamulo ya Ngai kwa hiyo ndo Ngai ukatutuva tavi itune une tuviye nene muno aini dasia na kutika itune tukekera tukatuva ndi matuvi mambe yao matuvi mambe yao ewe tune ni kwikwango pia naende nenda tume itune yutire na mbata itune maondo ma Biblia maondo ma elementa wa spiritual na tuligeuza ayo ni waku ya kila muthenya wa muka kila muthenya ni maundu meva wika ana malasima yu ni kulie seo na muka kindu jambe namba wimbo ya kikana ngambe ya muthenya nesa ina na mambo yani nendete kwika exercise aidha niende gym ana nitembe nikenda withio mwena gwena wakwa to binya wa utethia wea indi na indi na mina na maundu ma exercise ya mwe indi maundu ma ubanga muthenya na indi kwenda obisine pastor wo munde nonginya ketha emubangi museo wa maundu ne maingi kwa una nginya withe obisine kuona andu kuboya andu ne mwalimu wa school of ministry kwetha ne binda ya ubunde cia ko kethe athayo wakwa wise kuswa ino nginya ngebanga neza na ndirayo uswite wila wa banga kwa mwana wika ata lesha time ya kuika ata nendete soma nendete kwetha na family nendete life binda ya thajibo jundina siana nini la esuku wa mate sukulu kuthauka namo nendete family ni mundu wa family na ju ndwetha wi mundu wa family ute ukiriate time netha ne binda nendete o kuyo thomwa yani ku change obaini okethea kwa change environment no change environment okay mwi wani mamu kathio hotelini hotelini tukathira muzungu eta outing tukathio imwe nake kwa ukethea ne bailete o kutha na balanced life na ndini wa thayu waku maundu alanga yonthe wikite ndini wa thayu waku utanu kana kwenda kwa ngoo yaku ni kwiva ilanga iyo sai kanisa ya wendi munene wanga thayu wakwa ni kumina wea kwianisia kianda kila chakwa ngayo nengete kuthukuma Paulo ne waisie ni nami na sabali na no kitaka umuseo na nene wa na ilete muthenya umwe kwisa kunena ndeto isu kana kindu kilanga iwa nengie kwambelelia tumeta vision kisongo
ninaungamia na ina mina sabali nesa usiniwe wendi wakwa munene muno na mboya nene muno thini wa thayo wakwa ndikatigile kati withie maundu make mucinene anisia maundu make uduma nene anisia na maundu ma wito na maono na mwenene anisia nesa. Amen. Asante. Naguo muthenya waku mucio nula witha ugata ni chau chekeka ye muthenya wakwa mucio ni maundu acu wendi utapia netha na muthenya wa mboya nesa na tabania na tethia andu ni mwene na thomwane gwa moyo netha na familia ni mithenya yakwa yonthe ithaye micio ithaye ilio indi ateo ni kuko challenge ukethia kwa maundu make muci kwa maundu make wia lakini Ngumbau te kusinda kowe Ngumbau itasinda na koba sinda wabatema motatwa iko unono sindi na yuga moyo muno na ndiende yana umuboya ngai muno na ndi wine na undu matatwa na challenges ama wito mathayo no ndu wivanga iwitha kwikiye ndini wa thayo wako ndini nisi wende ona kuyana lakini o ndini wa muyana waku ngitho no monde ni chama kiva wiwa kiunga inombikire cia mambingi lakini pe undu mwe ngai wambikiye jama kinene cha ngai kumbika thayo ni kunenga mwanya wa umuthukuma na pia kunenga anyanya mena mwelekeo ucu kana mena woni ucu meukwikia binya kana no nginya tumine sabali ejikie binya nundu anyanya ila wetha winthi kana ila wetha wina itatu enene ni mautetha cia Biblia ni tu ya no sio kwitha na mundu mutonya ukwata kwoko akakukilia ngethia eli ni maendania imwe kwa ngai no nengeta nyanya kanenga basta wakwa wa binya akanenga mundu muka wakwa wa binya ambao kwakwa ni faida nene muno ambao matetha ayo ni mwakwa ni kwithia kwina ngapu nene nene ona anga yali kanilie nesa na andethe cia withia ni ndonya umuthukuma haya nenda tuye musiaisia tekum ya muthenya wa muthi na indi nisikana mavuku ni wandikite maingivyo uitutavia mavuku amwe ala withi twandikite tondu we unatavia ndini wa tutana mbothi uthomwani wito nini nawe tandini wa mwanya ulaungi ananga ino ndethetie kuandika mavuku nundu ni wendi wakwa withi andu ala ndapikia live kwa kumatavia ubo ni matona kumbegwa thini wa live cast eno kana makasoma ibuku ni andikite baadhi ya mabuku ala ni andikite limwene ya marriage kana ndoa reinforcing your marriage nukenda ukethia ethiwa ndoa ya kuye na challenge kwikalani na museo waku kwina challenge wasome ibuku liu ni kwithia ni watetheka ni andikite jinge yulu wa kubikia mathayo ninendete muno ninguye ni mwinjilisti museo kwa ubani ni discuss ite yulu wa undu tutonya ubikia andu nthini wa ndua nthini wa misiyo na ula ubo niandikite buku yingi yulu wa amanyigwa ma Yesu believer faita wake ni mwao wea wake ni mwao ngai endata yulu wa believer uwa some buku yene yokunenga umanyi ukethia wea waku tio kuthichumwa lakini wamanya pena undu ngai nienda wike nthini wa thayo waku thina yo ni ya atabania pastor the excelling minister kana muthukumi wa ngai wala ukukilia kusinda nini discuss ite yulu wa undu utonya kwika uduma waku ukakwata binya anikia uisoma nikwethia ni watetheka uteu mbona nundu niandikite undu ngai umbuanisi ninaandikite buku yingi yulu wa achungaji kuthukuma imwe ngulubu ya achungaji nitwona ngulubu ya ma accountant kewa accountant so and the company kewa maloya and the company lakini woka tabaniani kila mutabania ndo uthukuma we kapethina na thina ucio nendete na ku address katika ibuku yeye yitwa associate ministry utonyi wa pastor omwe kuthukuma na mabasita angi atatu ana atano 10 uungu wake ni ibuku itonya ukutethia na mabuku onthe tondu na weta
ni matonya ukwatikana katika semina syakwa katika maofisi maitu ma JCC na pia onoka kuno simu katika nambela na kunenga 0722873013 anoka tuma ka SMS no tufanye mupango kethene ya ubikia abalawi mabugwa mela isi kwa silingi maana 5 kila yemwe nikwethia ne watetheka na kuno watethyangi ni asanda muno ngaina mazime amen na ndi ive kwa ndatika mbuthu rekindu nenda umana iyo mundu ndikenda ndike mabuku ao onthe ona yimwe kana na onthe enda kwitha na chana chao nundu kuandika ebuku ya kama buku ti rahisi. Number 1 ni kinengo. Number 2 no nginya withe ona kumwene wi musomi museo. Number 3 no nginya withe wi mundu we kwenda kuandika. Uwamina kuandika maundu ala wapo yanga yukunenga. No need mutethecia wita wa publisher museo. Ukethia na wa munenga mandi kwa shumaku akaubangia nesa kibuku. Nundu ndotonya ubanga ndona kutwika publisher waku mwene. Kowe wamina kuandika ma idea maku kana maundu alanga yukunenga mutwaiya mundu ungi wita wa publisher na kya yubangia kibuku na indi ya bangwa yesa utwa kwa printer indi yume buku yese yota yokethia ne atethia. Asante. Na indi timu bya muno nundu akutwitikilia kuvikia kwigwa kwa kunthini wa Ngumbau Situ. Asante. Ngaida ukwathimana kwenda kwa ngoya kuta muthukumi wake aivikia kuyanisia. Asante. Ndeya vingwa mwana ingi. Asante. Tika igwa kwa wako na tindeni wa kilungu cha Ngumbau Situ kilungu kingi. Asante muno nundu akonenga mwanya. Mwena mwathime. Amen. Amen. Msiaisi aba uni vota vika mwiso wa kilungu kitu cha Ngumbau Situ ndikuendea kiweo cha kwaila. Tiwa Inesa. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ.